بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadje pagsarang syukur si Allah tabaraka wa ta'ala sabab nin masih tekite di imurungan wehne umur tuk sarta in umur ini nen tao salwe tebi yene sikinabayaan wehne mula kaindaman we tebi umur tendin misan sadiki-diki waktu ke pakale sin nasihat atawanin himumungan ang bandangan parangan misara si tumpukan ini nen luksadipe iliin lambua amban alamat panasyaban kita biwi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian tukbal kurisa bin pagsarang syukur pun sika am kemon yenigay jumu pakale si suara kami amban magbidda-bidda kauman, magbidda-bidda lahat, magbidda-bidda patinaan mula-mula amban tumpukan yene lahat tay basiran pagdihat ugani alup asit bangsa sadili malingkanin kita biru pakute bi si Allah subhanahu wa ta'ala bangpain kita biligen duk sarta pinatatsa pu Allah subhanahu wa ta'ala yene si panuntut bi ilmu duk yene si aqidat bi yene aqida tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala yene aqida salafus salih atawanin aqida ahlus sunnah wal jamaah. Menjadi umat Islam bakas tasabbut wa'te pasal rukun iman ennem ubus sinabbut wa'te palihan pagna yene rukun iman ennem al-imanu billah pagparat saya si Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus binahagi wa'te yene pagparat saya si Allah subhanahu wa ta'ala atas empat perkala kaisa'nin al-imanu biwujudillah, sikadue al-imanu birububiyatillah, sikatellu al-imanu biuluhiyatillah, sikaempat al-imanu biasma'illahi wa sifatih. Induelei bakas neta salasay wete alhamdulillah yu'dalu sine nian pina-upload we sindue rukti apetu si aku sindue dapat upload insyaallah masih pinagnet-netan duk masih pinagtuyuan bangku ingge pakai doten duk bangku ingge pakai pangaji atawanen pakahati in sindue kapongtuyahan se mag-agama duk agama Islam duk mula-mulanin mag-akida ruk akida Islamiyah. Ang bansaban iyan umat Islam kinabayaan ko binisara si sangin ininen yene niyan al-imanu biuluhiyatillah atawa tauhidul uluhiyah sabab min bakat isabut wa'te al-imanu biwujudillah duk al-imanu birububiyatillah palatun kita sikatellu yene al-imanu biuluhiyatillah na'al sininen yene al-imanu biuluhiyatillah atawa tauhidul uluhiyah pinangadjian na'al sininen atas ennem parkala kaisa'nen ta'arifuhu yene definition atnen ta'arifan bang ine pinag-alenan yene tauhidul uluhiyah sikadue asma'uhu amban kaalen-alenan yene tauhidul uluhiyah sikatellu ahamiyatuhu yene keimportantihan sin tauhidul uluhiyah sikaempat adillatuhu minal kitab was sunnah dalilne amban Quran duk amban sunnah ni Rasul sallallahu alaihi wasallam yene hadis sikalime fadailuhu yene fadilah atawa kahapan taeddo wa'te bangkite najjian atawa inusal wa'te tauhidul uluhiyah sika ennemnen arkanuhu in rukun yene tauhidul uluhiyah lay. Bangsa upama kay taeddo wa'te si sangem ininen kalukaluro ka sumpatan wa'te si sangem yene magbalik lu insyaallah subhanahu wa ta'ala sumian ne yene libut ganta si ako panumpat te sin pangajian te ininen tegge ko etabisahin ininen dambua amban importanti
yene si kaeluman manusia. Demikian haji-haji nikmat pangurung Allah Subhanahu wa ta'ala, bangkeu kaurungan atawanin bangkeu kasanginan Allah tabaraka wa ta'ala, yene sutsi atawanin tinoong pag-akida tujuiye. Sabab nen in akidahin hekka. Nisan pe akida Islam magbidda-bidda. Atawanin niya ginisanne. Ili enne mahap sukudnen bang iya kasanginan Allah Subhanahu wa ta'ala, akida yene akida safiyah. Akida ga'ni obol-obol deh, atau akida tinaima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi itu kita ta'rifanne bang ine definition atawanin hatihan sin tauhidul uluhiyah. Menjadi hekka ta'rifan atau hekka definition masalan tauhidul uluhiyah sumagawa nin yeddo adjakit ini magtalif atawanin magkalagihan sikitehin tegbang eddo tekemon nagay kita umusa jah. Jika isa tarifan yene ineddo kuininen fa inne ta'rifat. Sebenarnya tinarifan atau definitionan wa mesiye kaulamaan hekka makalandu in ta'rifannin. Jika isa in ta'rifan tauhidul uluhiyah wa ifradullahi bil ibadah. Yene paninggol atawalin pagdambus-bus si Allah Subhanahu wa ta'ala si pag-ibadat mo. Bangkew ng bahayang duk bangkew maghaji duk ine ginisan ibadat subay karena sin Allah Subhanahu wa ta'ala ga niya lamud-lamud ne duk ga niya obol-obol ne duk ga niya apas nusadili malainkan nen riba sin Allah Subhanahu wa ta'ala ili enheb dambua pinag-alenan tauhidu al-uluhiyah. Demikian si ta'rif si kadue kwe fainte binisara wa mi'si ulama wa ifradullahi ta'ala bi jami'i anwa'il ibadah الظاهر والباطن قولا وعملا ونفي العبادة عن كل ما سوى الله. Hati-hanen yene pagparambus-bus duk pagparambuak-dambuak yene si pag-ibadat si Allah Subhanahu wa ta'ala yene kemon ginisan ibadat sali do ibadat lay tampak atawanin tapuk sehingga ibadat yene matampalin kue sambahayang atawa kue paghaji atawanin kue pagzakat atawa ine tasa amiyaan gitan ibadat sakita we manusia subay karna sin Allah Subhanahu wa ta'ala wal batinah duk yana ibadat tapuk ko inge kahantang ibadat matapukin yana ibadat pag iman atawa ibadat kalasa si Allah Subhanahu wa ta'ala yana pagmatalew si Allah Subhanahu wa ta'ala yana pagtawakkal si Allah Subhanahu wa ta'ala duk ine peginisan ibadat ganta gay takite we manusia tunggal Allah tabaraka wa ta'ala inmangi te iyehin duk mga tauhan iyehin bang hinangnun karna sin Allah Subhanahu wa ta'ala duk ga'niya ni ansali ne duk ga'niya maksud sadili malingkannen pangedokno yene duk panuat-nuatno kinabayaan sin Allah Subhanahu wa ta'ala kaawi endam buwa nekew amban yene tahinang we'nu tauhidul uluhiyah. Duk sinugpatan te alim ininen ta'rifanin qawlan wa amalan sali du hinangin yene hinang della atawa sali du hinang anggaw ta'baran wa nafyul ibadati an kulli ma siwa Allah duk pinangga atawanin pinatala pag ibadatin amban kemon saddi amban Allah Subhanahu wa ta'ala. In maksud ta'rif ininen me umat Islam, in maksud definition ininen,
kemon sagannap yene ginisan ibadat sari du tapuk duk sari du tampal duk sari du ibadat binisarah duk sari du hininang subay teeran karna sin Allah subhanahu wa ta'ala gani sagit-sagit ne duk subay pinangga yene pag ibadatan saddi amban Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanen gay kau manjari mag-ibadat pangurung mo si jin karena jin. Gay kau manjari mag-ibadat karena sinna Qur'anu. Gay kau manjari mag-ibadat karena sin syaitan atau karena sin malaika sumagawa nin tunggal no in Allah tabaraka wa ta'ala pag-ibadatan surere keusi iya duk deeman nu kemon takarajaan nun mula-mula amban pag-ibadat ilien kasabinnalan amban yene tauhidul uluhiyah. Sikatellu amban definition tauhidul uluhiyah haqqullah ta'ala al-wajibu 'ala al-'abid wa a'zamu awamir ad-din wa asasul a'mali وقد قرره القرآن وبين أنه لا نجاة ولا سعادة إلا به. Sikatellu definition pain ulamain ini tauhidul uluhiyah haqqullahi ta'ala. Kasabennalan sin Allah subhanahu wa ta'ala al-wajibu 'ala al-abid wajib teran lu si tag-ipun benanen in tauhidul uluhiyahin asal suray teeran Allah subhanahu wa ta'ala in pangurungan iyahin duk pangahinangan iyahin duk alwajibu alal abid duk wajib teeran si bangsa ipun ko ikite manusia duk sadipi amban kite amban nejin wa a'zamu awamirid din duk sahajja-hajja yene pangandakan wa agama Islam ga'ni ni apa hajje amban pangandaakan wa agama Islam subay tunggal duk subay ikhlas kau mag-ibadat karena sin Allah subhanahu wa ta'ala wa asasul a'mal duk poonan sin kemon kakahinang sabennanin pa inni in Qur'anul Karim niyaan dinisisyonan we'ne atawanin tinawkidan we'ne lu'u di Qur'anul Karim وبنال أنه لا نجاة ولا سعادة إلا به قاعت إرانية كلفاسا دقاء نية كهفيها دقاء نية ميان maka pahap in pangatian te dunya akhirat malingkan nen subay kekepannu duk subay antanannu duk subay eddo'nu mula-mula amman tauhid فإنت ألوهية سبق عبادة الله سبحانه وتعالى si waktu kengkeman nur si waktu hinang صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة بأحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. شنت إشبرهن السعدي سوف فإن هناتي ودنبوا أمان سإنج پنهاتين tuk panabennani yahin subay pangadjianni in tauhid ininan duk subay al-yaqin anna Allah huwa al-ma'lu duk subay tiaran ingkat niran pangatianne atawanen miyaan magyakin iye wa benna Allah subhanahu iye ala al-haqiqah sinumbay yesika sabinnalan wa anna sifatil uluhiyah duk bennal fa inna in sifat uluhiyahin in sifat sinumbay ninen duk ma'nanin gay kasua wa teruk ga niya lu'u
dambua amban makhlukat pinapanjari wi Allah subhanahu wa ta'ala, dugga niya magkasabennalan, dugga niya magkapatutan si inang ininen, malaingkannen Allah subhanahu wa ta'ala, iyaru magkapatutanin, dug iyaru magkasabennalanin si palihalan ininen. Ma'na ta'rif ininen na umat Islam, in pagtawhidin atawanin pagparambusbus Allah subhanahu wa ta'alahin atawa pag-ikhlas pag-amal ibadat tartanto teran si Allah subhanahu wa ta'ala dugga niya amban dambua amban makhlukat pinapanjari wi Allah subhanahu wa ta'ala sari du takite we teruk due mata teruk ga takite we te ga niya amban sifat tahati wa'te yene in pagtawhid atawanin pagparambuwa si Allah subhanahu wa ta'ala subay puspuste in kabasagten duk subay puspuste in pagyakinten we bennal in Allah subhanahu wa ta'ala magkapatutan sinumbahin dukga niya saddi amban yene makhlukat dewe manjari manusia in numbah atawanin magpariyawa bang alinnin pag ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus tahati wate bang ine in definition tauhidul uluhiyah subay tahati te bang ine amban me kaalen-alenan tauhidul uluhiyah. Sabab nen in kaalen-alenan tauhidul uluhiyah hekkaye. Kaisaanen ni painte tauhidul uluhiyah. Dambu amban alenne yene tauhidul uluhiyah. Ine sabab hangkan ni ulama'in inalenan duk tauhidul uluhiyah وسمي بذلك باعتبار إضافته إلى الله أو باعتبار الموحد ولأنه مبني على إخلاصه وهو أشد المحبة لله وحده وذلك يستلزم إخلاص العبادة. وإن لنا إن توحيد الألوهية تجئ فإن مأسيك أرجع باعتبار إضافته إلى الله سبب من إنهنان بنسنجل سي الله سبحانه وتعالى دوك تجئ إن من هنان دنبوا أمبن ين أولم هنان جيت نيمة الله سبحانه وتعالى ملنكن سبي إخلاص قرنا سن الله تبارك وتعالى ga niya sakutune duk subay yene in kemon ibadat ininen asal manunduki teran si Allah subhanahu wa ta'ala en hangkan kaalenan tauhidul uluhiyah. Si kadua amban alenne ipaine tauhidul ibadah bi'tibari idafatihi ila al-muwahhid wa huwa al-'abd لتضمنه لإخلاص العبادة لله وحده. وأي إن لنا ين توحيد العبادة سبب من تجي إن دنبوا إيبون أطوان إن دنبوا موحد بغني عبادة الله سبحانه وتعالى بسنقرنا فق عبادتنا لي إن تقنع هننن ين إخلاص pagparambusbus si Allah subhanahu wa ta'ala. Agin-agin sali dukemon in kaalin-alinan ininen, sumagawa ninni aja magbidda-bidda, si katello painte tauhidul irada, ni anwa'i painte kaalinan yene tauhidul irada, pegge, wa tauhidul irada wal muradu fahuwa mabniun ala iradati wajhi Allahi bil a'mal, wa kaalinan in tauhidul irada, pegge in kakahinang manusiain, asal teeran pangurung atawanin karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian tauhidul qasad
dambu amman alenne tauhidul qasad pegge maksud manusia in hangkan mag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Si kalime amban alenne tauhidul talabi yene tauhidul talabi لتضمنه الطلب والدعاء من العبد لله سبحانه وتعالى سبب من وإن لنا يطهير الطلب تج إيمان سيائن بان يماكو سي الله سبحانه وتعالى أتوا بان ينبهايا سي الله سبحانه وتعالى ماكو يكامبونا دوك ماكو فإنت كالوهايا أمبان تقرج عن الدنيا لبين بان سي إلا وآخرة hangkan inalinan tauhidul talab. Sika ennem at-tauhidul fi'li sabab min pegge li af'alil qulubi wal jawarih hangkan inalinan tauhidul fi'li sabab min pegge amban kakahinang pangatean duk kakahinang anggauta baran hangkan kainan salin. Demikian إنالنا هي توحيد العمل لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده. إنالنا هي توحيد العمل ينفق توحيد في ككهنا سبب من بين الفإن إن ككهناين أصل سبيت الإخلاص karena sin Allah Subhanahu wa taala. Amban me kalen alenan ien bang payamante binahagi we di alenin atas pitu farkala tauhidul uluhiyahin bang payamante point atawanin maksud bang we sa ien dambuak ro maksud din. In maksud naan si ininen kemun amal ibadat ga'te eranniya mag ga'te eranniya mi an subay panguruan iye duk subay mi an pamasangdan iye duk subay mi an yene minaksude mga hinanglay malingkanin tunggal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nisan pehekka yene definition atawanin ginisanlay bang pandakte bisahin ien dugwanen in manusia in gay iya manjari ngurung kakahinangne pusine ruksine malingkanin tunggal sin Allah Subhanahu wa ta'ala in pangurunganin bangsa upama yang mag-ibadat karena sineruksine in hinangni in duma in ikhlas karena sin Allah Subhanahu wa ta'ala gay pa in kinay maksiya in kakainangni. Duk inay ka-importantihan sin tauhidul uluhiyah in ka-importantihan nin annahu da'watul rusuli jami'an وأول ما يخاطب به الناس من أمور الدين فهو مؤكد النجاة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كإمبورتانتيان في توحيد الرسولا في نبوة الله سبحانه وتعالى hangkan pinabuo ne dambu amban saban ne sababan hajj supaya yene pag ibadat atawa pag ikhlas pag parambuak tuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemon da'wa atawanin kemon pagtablig atawa kemon pagpasampay me siya karasuran duk kanabinabihan tagna siya mo magpasaplag yene mo siya mag-ibadat pinakilala di Allah Subhanahu wa ta'ala. Dumain ki Rasul sallallahu alaihi wa sallam magda'wa si Makkah 10 tahun. Ini tagna pagda'wanin pinakilala ni Allah Subhanahu wa ta'ala wa ga niya patut sinumba saddi si kasagennalan malingkanin Allah Subhanahu wa ta'ala duk tagna tarna ininen yene bangke mo omanu siya magbisara pasek si agama Islam gay ke manjari paling kaamban ininen tawaan no magsambahayang atawa tawaan no magpuase atawa tawaan no magjakat malingkan nin subay dehellu rahu yene tawaan no ni Allah Subhanahu wa ta'ala wa ilien subay sinumbahin wa ilien subay pamakuhanin wa ilien subay inasiasahin duk ilien dambua amban yene pakapasan atau pakalapasan dambu amban ipun taabot si elaw akhirah bangsa bennal na yene tauhid ininin duk sa bennal in Allah Subhanahu wa ta'ala. Ina tandanin
amban painte kakahinang me karasul-rasulan dok kanabi-nabihan pinabaos dari Allah subhanahu wa ta'ala sabab tauhid ininen wa in kabtaran sin Allah baraka wa ta'ala walakad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Sebenarnya teran pain Allah subhanahu wa ta'ala ba'atna fi kulli ummatin rasula ay arsalna fi kulli ummah. Pinabawa kami pain Allah subhanahu wa ta'ala si kemon sagannat ummat duk rasul atau waruk nabi ne. Gak pa inniya ummat duk gak pa inniya yene mi antumpukan manusia malingkannen pinabawahan nabi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya hangkan pinabawa wa Allah tabaraka wa ta'ala ini rasul-rasul yan an i'budullaha wajtanibut tagut hasupaya sumbahum di paine in Allah subhanahu wa ta'ala sampurna in pagsumba wajtanibut tagut duk patala kaam atau pahalli kam amban tagut. Ina makna tagut kullu ma ubida min ghairillahi fahuwa tagut. Makna tagutin na umat Islam kamun sinumbah duk kam sagannat pamakuhan atawanin pagpariawaan sa diamban Allah subhanahu wa ta'ala alan niyo ang tagut. Bangkyaw ngiti santo amban bulawan businumba, tagut alan nin. Bangkyaw ngiti batu inukil-ukilan businumba, tagut alan nin. In kapandakan nin ni umat Islam, kemon sinumba sa diamban Allah subhanahu wa ta'ala in alan niyo ang tagut. Dinaak pain kita dipahalli oleh Allah subhanahu wa ta'ala si kabtangannya wajtanibut tagut pahalli kaam amban yene kemon sinumba saddi amban Allah tabaraka wa ta'ala. Bisara bin Taymiyah rahimahullah mubayyinan liahammiyati tawhidil ibadah وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Bisara Ibn Taymiyah dia tampal wekne keimportansian sin tauhidul ibadah binaldan pa inna impas ibadatin tuju Allah subhanahu wa ta'ala hiya al-ghayatul mahbuba lahu yene maksud atau puspus kalasa si Allah subhanahu wa ta'ala duk puspus pagrida si Allah subhanahu wa ta'ala pagsurendel sabab nin pinaboo at tawanin pinapanjari si Allah subhanahu wa ta'ala masya khasaya min ghairi tawhid adat in wa ma inna ya'budun gak pa inni papanjariku injinin duk manusia in malingkanin hasupaya numba si Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanen bangke ubaya malasa duk sampur yan pasurendarnon si Allah subhanahu wa ta'ala subay sumbanu Allah tabaraka wa ta'ala sampurna pagsumba. Misan tikaw magpotan duk misan tikaw magtangisan we pa inuk ka kalasahan no Allah subhanahu wa ta'ala atawa sumbano Allah subhanahu wa ta'ala sampuna pagsumba bangdu kay mag-ibadat bangkod aral in enda ada dumaman in Allah subhanahu wa ta'ala urungan nuru in kajinjinanin atau urungan nuru me saytanin atau urungan nuru me kasantu-santuhanin in ka uga pa sampurna wenu yene kalasanun duk pangeseb Allah tabaraka wa ta'alahin meke sampurna in kalasanu saladuk qaul fi'il subay karna sin Allah tabaraka wa ta'ala meke ke ukalinan we ka umalasa keu si Allah tabaraka wa ta'ala. Menjadi umat Islam
Ini pa inte song taabot waktu ten binabot ajak jadi amban diki-diki amban bisara ininen. Dambu amban يعني كهجه من أن القرآن الكريم كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه والطريق الفطري إلى إثبات توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ودين قبلكم لعلكم إن هذا الوقت إن الألوهية pinatual ya sipilin jedok lang ne biata dulu Allah subhanahu sinabenna alwa'ne sinesine mi'an hinajja wa'ne duk sinesine mi'an tinuhut wa'ne kinabayaan sin tauhid mi'an na ilien dambua amban pakalapasan ni dunya akhirah wadapun sinesine isab sinulang wa'ne yene in kinabayaan sin tauhid day tantu rusab magmula rusabiye kamundang amban elew dun na natul mga selew akhirah pagpuas billahi ine taabot waktuten din magmaap ka am sine pagputuk-putuk yene signal puto tiyahatu tinenne tu si Riyad ko itu mian insyaallah masih supatan tibi yene disparate mian dinalin tahafit mian sa misal sa iyan pigge taabot ni waktuhin na tamaniyan nedja mangpaintin niya lai taedda uwe di atawanin mian tahati magsukur kita bisa Allah subhanahu wa ta'ala bang paintin niya lai magsa mian pagbistara kulay atawa kamali ko makukukamaapan sika ang kemon labi-labinin paintin bang magpaampun kita bisa Allah subhanahu wa ta'ala wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sakkukum bimaiklu